mwiriweho neza ndetse ndabasuhuje mwebwe mwese tugiye kubana muri kano kanya gato cyane akanya gato cyane rwose aho nzanwa no kukubwira yuko igikorwa cyo gutora papa kuri no tariki ya 7 z'ukwezi kwa gatanu 2025. Iyi ni tariki yatangiranweho kurahira. Uyu ni umwiherero wabaye wo kubanza kurahira bagira indahiro. Uyu ni umwanya ugomba kuba mbere yuko amatora ya papa atangira. Muri kubonaho yuko Kardinali Kambanda nawe ari mu barahiriye ko bagomba kugira ibanga ry'igikorwa kigiye kuba mbere yuko gitangazwa. Mu mwanya washize nko masaa 11 zo mu Rwanda, nimusubira kuri YouTube yacu mu video zabanje twigeze kubereka yuko Kardinali Kambanda yageze muri Bazilika ya Mutagatifu Saint Pierre cyangwa se ya Mutagatifu Petero, aho yari yitabiriye kino gikorwa kirahira by'umwihariko gihagarariwe n'igikorwa kinini Kigali cyo gutora papa mushya uzasimbura Papa Francis. Hanyuma rero nyuma y'igikorwa cyo kurahira haraza gukurikiraho iki? Nyuma yo kurahira haraza gukurikiraho igikorwa cyo kubwira abantu bose yuko bakwiye gusohoka batarebwa n'amatora. Muri chapelle hagasigaramo abakandida se cyangwa abagomba gutora. Bose abari abakandida kuko uwo bemeranyije umukandida bemeranyijwe abagomba kuva muri bo, kuko nta handi abagomba kuva ntabwo baza mu matora bamuziranyeho, bo baricara bakitoranyamo umukandida babona ubikwiye, babona wabishobora. Nyuma y'iki gikorwa cyo kurahira hahitajeho umwanya wo kwitekerezaho, bakabanza bakitekerezaho, bagatekereza ku gikorwa bagiye kujyamo nyirizina, bakabona guhita bajya ku yindi ntambwe iba igiye gukurikira. Natwe M-Quiz Entertainment Group komeza ukore subscribe wowe utarayikoze, kugira ngo no mu bindi biganiro no mu bindi biza gukurikira biri kubera Vatican dukomeze kubikugezaho umunota ku wundi, ntagire ikiganiro na kimwe kigucika. Njye ndi M-Kwizera Elize, turagaruka mu kanya.